أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنسان نمان الله دوا فوا نعمت غنا عدد وسنكره هاجنا إجترم من الله دوا أجهر نعمتك. إجترم من الله دوا أجهر نعمتك هداية نعمة دنيا جوا ها مدل ميهك لبنكم غابين مس إيمان كم جنيعمة هداية جنيعمة أميها كان نلبي كم أفانم أميها كان إلبونو أمها مدلك إبس أجنة أميها كان هداية جنيعمة نلبي كم أفانم قيامة دوهم أنا بجن داني هتام كورا ميهم جترين دنيا جوابتي حياة فهو أنا يموتي نكمتي كما عذاب أبدا هتام එහෙම වීම දුනියේක ඉන්සානක ලිබේන එම්මෙ බොඩු නියමතකි හිදායතුගේ නියම ෆහු zamanuga man කීර්ත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබනි ෆහු zamanuga ෆිතුනත වරක් ගිනවෙගෙන් දානේ රේගඬුගේ අඳිරිකම් ෆදන් මි ෆිතුනත වාණය ෆහු zamanuga හක්කුගේ අලිකම් ෆෙන්නානි මදු බයකෂ හිදායතුගේ මතීගා සාබිතු වෙවෙනි මදු බයකෂ ෆහු zamanuga එගොතු රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබනි ෆහු zamanuga දුනියවි කුඩ එදුම කට්ටක ඉන්සානා ඒනාගේ දීන් මේ මතිවර හිදායෙන් ඒනා වික්කාදාන خذوا ألغن من جلوبة نبيا مكمتك بيرفول وداعن එකදෙක ෆාන දුනියගේ ෆිතුනතකුම් සලාම බුමන් එදි එකදෙක ෆාන දුආ දන්නබි මී මන් අල්ලාහ්ගේ නබියා එම්මෙ ෆෝගේ රසූලා එකදෙක ෆාන දුනියගේ ෆිතුනතක බිරුවත වඩාගෙන දුආ කරබනි එහෙම අල්ගොන් මගේ හාල් කී කොබත එකදෙක ෆාන දුආ කරබනි اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ألمي هدوا بوركودي رسكلا كبرج عذابنا أدينا ركعة عذابنا ديرورما مروم فتنة ركعت ركود بمن أدي إبا الله بحضرة دنوه أدي هم أهم فتنة ركعت بمن أدي دنوما එකදෙක ෆාන් ගෝ උම්මතුගේ මිස්තකුණ බණි අමුරු කරබා එකදෙක ෆාන් හදීස් කරබණි تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن تبامهم فتنة ركعت ركود بمن يدي الله بحضرة بعيدش ايغترين فار بجنبا كما فروي جنبا كم مسمين هم ما الله نبي ابراهيم جفانا يعقوب جفانا ඉබ්‍රාහීම් ගෙෆානා කි තෞහීදුගේ බප්පා එකදේ ගෙෆානුගේ දරින්න දෙවි නසීහත කි කොබාත එබේකලුන්ගේ දරින්නට්ටක බිරුෆුල වඩාගෙන වසිය කුරබණි යා බනිය ඉන්නල්ලාහ අස්තෆා ලකුමුද්දීන ෆලා තමුතුන්න ඉල්ලා වඅන්තුම් මුස්ලිමූන් ඒ අහුරෙන්ගේ දරින්නේ හමකෂවරුන් අල්ලාහ් තබාමි හුනට්ටක දීන් හොබවා ඛියාර කුරබාෆිය فهي كلامي كيما بتي بحالوغا منوي تياباميهو مرون واش نبي بكدون فيتونا تدك ميها بيرفول وඩාගන්න වේරු අලුගොන් මගේ حالකි කොබාතෝ ඉල්මුගා හර්දනා කම සාබිතුකන් ලිබි ෆවාමීහු මිෆදාන් අල්ලාහ් වදුආ දන්නවාකමුගා ඉලාහ වහි කුරබා ෆාවේ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ألمن جبل رسالك
alamenna terumagu dekkewuma fahuga alamenge hittan haqqun ekkibanu kuravande adi alamenna ibaras kalange hadratun rahmate devvande hamakashwarun ibaras kalange gina guna ni'mat devva ras kalange adi man Allah qudusi hadis basfulega wahi kurava fave ibadi kullukum dallun illa man hadaita fastahduni ahdikum timang ilahu ge alunne timang ilahu ge alunne timang ilahu hidayat dakkama fe miha kufiyawa tiaba mihun emmen besmani magfure digenne bima timang ilahu ge hadratun hidayat devumang eti dannawash erun timang ilahu tiaba mihunna hidayat dakkawana ema alamenna algon menna moti Allah ge hadratun hidayatan edi dennevu erun man Allah hidayat algon menna dakkawana mikamuga muhimmukan algon menna inge kamaki komme du'a ko fasfahar algon men namaz qura'eruga algon men mi du'a qurani ihdinas siratal mustaqim sida wagemma tedumagan algon menna hidayat dakkawashiya ma Allah ge hadratun algon men komme du'a ko faswagutu mi du'a qurani ege muhimmukan algon menna ege sabun ves ingende fitunata behigen bani maagandu debayaka ei shahwattaka shubhetta huge fitunaki kobato furdama kamaka shubhata huge fitunaki dini ilmu netumuge sababun purimatiwa fituna mege sababun rangala nuba oli man Allah haram kurawa fawa kankam ves huddako nuwata ei sawaba daruma libe kankam gares mihaka kabul korina ena ge ilmu netumuge sababu enaya mi shubuhen ena mi korimati wani mi bunanama doubt enaya mi korimati wani kamiya muriro mi emme nurakka adi emme nurakka wattaroge fituna mi devattaron kora ei mi fituna ga jehifawa miha gina fahara haggumaga rujuwa nuwade ena hiwani ena mihuri haggumauge ena nasihedde mihavis mihuri batil mauge ema ena eka haggumaka rujuwa nuwade adi ena gabuda nukurave ena me kureveni goska mekkame ema ena e kureve kusha tawbaya bes nuwade gina fahara mi shubuha e fituna ga jehe miha adi islam dinuga ufedifawa batil firugata bes ufedifawani mifada shubuha ge fituna ga jehige shahwatu ge fituna ya balada iroga shahwatu ge fituna ga mihe ku jehi jenama ena ge hawa nafsu ge edunta Allah ge amuru frutu ge macam ena iskura Allah haram kurawa fa kankan ena ya rangana ingi bayam vegen wa halu gas ena ekankam ge macam ena ge hawa nafsu iskura ena ge hawa nafsu tabawe haram kurawa fa kankam ena araganna shahwatu ge fitunata waragina ega terega faruja kaataketi mudala verikama lola dulu ge shahwan himena demme mi bayan kuri shahwata fudumattaka man Allah wani demage labbawa duniyege ekotaki Allah mudda kurawa fa magu anegotaki Allah haram kurawa fa magu hagigi mu'minunaki man Allah mudda kurawa fa magum mi shahwata fudami Allah Ta'ala ge tanawas rahmat fulum ekalange mani mi shahwata fudumattaka algon menna mudda goetta debawa ema hagigi mu'minunna oti e hudda kurawa fa magum e shahwata fudu එහෙම මේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බරමත්වි දුආයි මිකමු බයන් කරනවා ෆවේ ඒ අල්ලාහුම්මා ක්ෆිනා බිහලාලික අන් හරාමික වඅග්නිනා බිෆضلික අම්මන් සිවාක් ඒක মানে কি ඒ හද්දවා බොඩු කොට විරස් කලා ඉබ අල්ලාහ් හලාල් කුරබි තකතින් fuddava deva iba Allah haram kore bitakatin alamen duru kuraba fudun tel kuraba ade adi iba Allah ge fadlawantakamu iba Allah fiwa in farataka
beenun nujhe fada alamen fudun teri kurwa de mi dua ki algon men teren komme mi hakos das kon adi gina gina Allah ge hadratu ga lenne mo modu vitu dua Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak man Allah ge di matiga sabit umattaka kiye de Qur'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun algon men kuregidana bay kankaman algon mi daruga ali alwala ega terega kiri de Qur'an kiyawa kiri de Qur'an ge ayat kamedu visna fikur goma ki muslim alaya hidayatu ge matiga sabit uma kurevene emme mohimma ekkanta Allah Ta'ala kiri Quran ga wahi kuramani وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كافر وميهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرتك مي بناني كيف هي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قرآن اكي اكچكم افارا كيف هي باوانو دبي ekamaku Allah Subhanahu wa ta'ala mi wahi kurabani kafiru emihum bunuwe ekanege faanu ge maccan efahara Qur'an baba nodevi kiveken hiye efadan ebahi timan raskala Qur'an baba ya baba levi timan raskala ge ein ekanege faanu ge hippula sabitukan debo mattake ema mi ayatum bes algon men ebenge kirit Qur'ana ki mu'minun ge hittaka sabitukan deve kamekka Numbers algon men kuigir Quran kiyawa yaruga baramuhim kamen ei Quran ge maaniya ves visnamu Quran kiyamu eran haigatuga algon men kiri Quran ge emme Quran jehe asar algon men ge hittaka Qurani kiri Quran ge maaniya ves visnagen algon men kiri Quran kiyagin adi kiri Quran ki hunya befulun ves ingwada ganwa faden शिफाय बलितक व शिफाय एक माने कि हमें कने कि कुरान की में रूहानी बलितक व शिफाय कने नो हमें कने रोगिया कुरान होता में सिहुर एका कंकम व शिफाय नो हमें कने कुरान की में मादी बलितक में हशिगंडु गमी होना में थादु बनोने एका कंकम व कुरान की शिफाय अदे हमें अहम में हितुगवा बलितक व कुरान की शिफाय eham bima algon menge hittaka mihanna fitunataka wa shifaay kiye Qur'an ki adi hamen man Allah wa alukan kurma kiyes mu'minunna sabitukan libekam egotun fardutaka rakatere sunnata vi warakun qurami haya man Allah rakatere kama sabitukan deba ما الله وحي كربني ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أدي أورنا إكما مد وعظ إبوا كنتت أورن كلنا أورنا هيوكا ما بدويه أدي ثابت واتبو مغا غدا فدكا بدو اسمه أدي هم رسولنا نبي بكلون حياة پولا مد أرغن من كيا حياة پول بكلون حياة پول أرغن من dasko haya pulun algon men ibura dibigatu makimes algon menna sabitukan limenaka ebekadunna ki emme gadafada imtihan ta kurimati bekadu ebekadunna ki emme gina fitunata kurimati bekadu hema ebekadun ekan kama medu sabitu elepi goi wotun goi kiya eya algon men visna fikuru ko fikam gawana ma algon menna hidayatu ke matiga sabituma bodu baraka begen dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala kiye Quran ga sahih Qur'ani wa kullan naqussu 'alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin adi rasulun ge khabaratu ge teren mi emmeha khabaratu timaras kala ge khadege fana kiya de bani ein timan ras kala ge khadege fana ge hippodu sabit kodde bumasha ema Allah Subhanahu wa ta'ala kiri Qur'anu ga nabi bekaduna rasul bekadunge wahakatan migennani rasul sallallahu alaihi wasallam ya sabitu kan de bumattaka hama hemme
mi ayatakum algon menna bes mu'minunna bes ama ifada sabitukan liben adi Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatu ganabba gan wahi kurabani adi mi khabar tawga kadeg fana hameyan asfawani habbu tedwas kolen adi mu'min takunna wa'adaka hadan koddin make ehma nabiyya sallallahu alaihi wasallam yan ekanyanno Allah subhanahu wa ta'ala mi ayata sabitu koddebuma mi bawalebi mu'min takunna algon menna bes ama shamil wafada adi hamahme ani hew rahmeterna eko ulma kiwes sabitukan libekam Allah subhanahu wa ta'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam wahi kurabani wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum lil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya adi eurenge vidas galange wajfulu edigen ekalange heduna habiru du'a ko alukon kon ulemi hunnaku kale faange nafsu ifaatawa kekkurash adi duniyege dirulunge zinatterikan edwadagen kale faange lofulu euren fiyawa fahana ala dianu debbash adi timaras galange haduma kurmun emihege ghafil kurabba adi emihege amille aduma tabaal adi emihege kanta mubakam ga hadu faana ala fa mihaya kale faanu kiyame wada nugannawash ema Allah subhanahu wa ta'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi irshad debbani nuba mi hunna duruma adi heo mi hunna ekuga huma ei hema algon menna bes sabitukan libene waram muhimmu kame heo ekwerena ekuga olu adi hamehme fituna ge mahawlun durubu ner bay tantanaki etantanega nubakantatta amako kurere bay tantan ebahure anabba tantanaki heukankan etantanega amako kurere tantan huriya befuluna bes ingene kannega nuwadiha nuwa mihun meriniha emiha gewaha kaga ena elunveriya gata gossa suwal kurumun ena dirulemun dia nubara duko heu rangalu rashakan hijura kuruma mi ilm dariya ena nasihatere eki begen ei enaya ena ulamun dia nubago duko ena rangala uluman baraka mattaka adi hama hemme dua kurum mu'minunge hatiyara ki dua ema huriya befulu masmana dua kuram nabiyya sallallahu alaihi wasallam yas emme gina kurebi dua ki koba ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik hitta badal kurabara salat iba Allah ge din mati mi ala ge sabit kurabande mi ebekalaka man Allah wahi bas kurbawa da famundi bekala ekamako ebe nabiyya sallallahu alaihi wasallam ifadan dua kurima algon menange beinge hidayatu ge nurun mihako kassalagen hinga adane komme fada bagoten kos ehmima komme mihakos komme befulakos mi dua warakina takurarako abadume kium waram muhim ei ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik adi hama ehme hidayatu ge ni'matu ge macca boda nuwe Allah wa syukur verimu mi insana hidayatu ge matiga sabit uma ena kurevena emme muhimmu ekkanta ehmegen algon men huriya befulonges kura dikoren ei la hawla wala quwwata illa billah ege mane ki hewkame kuruma ebbes bare adinu baakama kun salame pumuge ebbes bare Allah ge hadratu menuwi nuwe ema algon menna hidayat dibunima algon men miskitan as namadu kurima algon men hitan aragan nuwane ei algon menge molukanga sabonne algon men hama rangaliye ehembegenne algon men na hewko mi ulele eggotaka bes ehenano ei Allah subhanahu wa ta'ala emiha kaddebi niyomate Allah subhanahu wa ta'ala ge ogavanta kamun enaya hewkan kam ena me kureven suwaruge ge ahudu verin
bunakamuga kiyet Qur'anuga asfare وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أدي أورم بنانة حمد هري تمام من مكمل تدوما قدكري الله وشم أدي الله تمام من تدوما قدكر في يامنوي تمام منك تدوما قدفنونيه شكور وريوانما من الله نيومتا يترك الدبا بما أرغن من كيف القرآن قال اسمه الله وحي قرباني لئن شكرتم لأزيدنكم تباميه شكور وروانا ما الله نيومتا يترك الدبانا بما أرغن من الدفاع هداية نيومتا شكور وروانا كم غوانا الله سبحانه وتعالى وعد بسكر دوغنوان Allah subhanahu wa ta'ala algon menge hidayat algon na delli bifawa hidayat syukur veriwa nama ekadange algon men hidayat adi ituru kodeba algon men hidayat ge matiga sabit kodeba ma Allah ki Quran gamini wahi qurbafa wa id ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum adi tiba mi honge vera skalange enge vihindu khanduma kurashi हम कशे बारों त्यबामी हूँ शुक्र कोफी नमा हम कशे बारों तिमरस कदांगी त्यबामी हूँ ना इतरु को दे बावशी अलगुन निवाह कर निमादमों अदिय सेफार दुआ को लाना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनक रहमा इन्नक अंतल वह्हाब सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا